Omukazi yamusindikira obubaka titakalikirasi ebigambo byaliwo bingi obuzibu obwokwe bwaviira okubanga atuuka mu mbeera eyo. Mbeera ya maziga, mbeera ya kiyongobero kwazirana mu bitundu ebyeigulusa mu igombe lye Nakalama mu lisi Iganga ng'eriyo omusaada myaka nga 30 agwire mu akamba yaya yagema omuguwa yetugira mu nnumba eyafa wabula nga kikobebwa nti ono amaze akaseera nga yafunamu obutagemagana ne mukazi we ye yasendeka mu nsi ya Saudi okujja okukuba ekyeyo era nga obutagemagana bwava ku sente. Eyatole omulamu obwensi tumutegeere ku nga Nindaada Mutwalubi wano ku kyalo eky'Igulusa kundegoyego n'ekibuga eky'Iganga era nga ab'omuliraano bambi n'abakiswire oluvannyuma olw'okuwulira omuuka omubi oba ekivundu nga kiva mu nnumba ye. Tukitegeereku nti myaka 5 nga inuma omugenzi Ndaada Mutwalubi yali awangayira amaka gano ne mukyala we yetegeereku erya Rachel wabula nga kikobebwa nti embeera y'ebyenfuna tiyali nnungi era nga abafumbo bayikirizagana Ndaada yakoba ate kujja kutaba mukazi we sente ajje mu nsi ya Saudi Arabia akuba ekyeyo asinzire ng'eyo amuwezenga sente omwami akole mu projects edezimba era nga kikobebwa nti omukyala Rachel yali nga ayina sente yaweerezaako Ndaada yazimba muku amayumba gano wabula kikobebwa nti amayumba gano tigasansa Rachel era nga byamuniiza yalekera okuweereza mwami we sente. Wano obutagamagana we bwatandikira tukitegeereku nti omukyala Rachel yalekera okuweereza Mutwalubi sente yatandika okudiweerezanga abazerebe mu kyalo era okuva wano Mutwalubi embeera yamwononekera obulamu beire nga tibweyagala era nga gyebuviireku yagezaako okwenda okwogeraku n'omukyala nga yebuuza lwaki yalekera okumuwa ku sente wabula nga batukobeire ati mbu omukyala yamwiramu yamukuba ku isimu ayita kaalikirasi ye era amwesonyiwe era nga omukyala tiyakoma gano yalagira abantu be aboweibwe baide gano ku kyalo eky'Igulusa oba alina obufumbo ne Mutwalubi bano n'abaana ababiri era nga abaana abo babiri abooluganda ba Rachel baide baabanona babatwala mu kyalo era nga Mutwalubi ganaabere nga yasigalawo yenka. Abaana be batukobeire nti okuvuba abatolebwa abaana embeera tebeire ennungi. Mutwalubi abere nga yatandika n'okolesa ebitamiiza nga tiyeetegeera era gye buviireku yakuba abaana ati lwaki timuntwala ku poliisi y'Iganga ne bantaako mu kadde okulimba kuneekuumira ku eyo era nga kino tikyamumalira era yakuba abaliraanwa we ati mulekere kumpa mmere banfanfe era nga bino byeraga lwatu nti Mutwalubi yali atuuse mu ssaawa oba oli awo ey'okwetwala obulamu obwensi. N'abamasanze baide wange okundiza ku mita babaye bali kundiza ku mita ne babaire akozesa amasayanse nga yeetera ku ekiwaaya tuwe bamaze bakwati ona atatola ku balubu yabaki nakanti azena TD mu ngeri abaita igulawo nga titumubona abamasanze bakwati kanje nkoleki ndigule wombo n'enumba bagira okwida okukonkona enumba baida bakwati muna boli tukobanga tali kwigulawo nswera nediri kolaki kuva nakanti bomusaada abamu ne bondi akati bali mu bakonkone twakonkona ngezira igulawo bana etomu waleri yaba beba muwemere namweta bitu ido igule kwano bone baba so balimu ajira okwida okonkona ngaziramu bitu yakati kansamba olwiji ya lusamba ati ngazamu yakati abino ebituse katwete chiamani yaida n'abataka abandi nga etubairewo bakonkona ngati bali kwigulawo chiamani yakati bana muleke tukone ki edinisa tubone era bagira okona edinisa nga omuntu mufu titwidio bayafaali nga yetugira ku muguwa yanina ku buliri bwe yetuga nga abaire n'abaana be babanonawo nga kale womweta
taigula waba bwa munumba wamweta oti baba swati ndi muki otutya twenze tegeera ng'olimu yakoba ati kale niba nabalaba bamuwembere tubabuuza bitu ati alimu ati yatukoba ati lero timwira mukundeta ole yamubuuza ati ki ati nkobye timwira mukundeta n'ebyemwe babimukozesanga mutwala abala batulamu ebyaibwe ebintu bye babe bakubye babe bamuweranga ku emmere tugira obona ngakinga waigali niba naiba buli muntu ati omusaada abaire tutumubona nga lero takaigulawo tugira okutuuka abataka bali tukoba ati wali na ekivundu twalumuka twaida tutuukira mukasera ni chairman nga aliwo wambe na Aidinisa so neighbor ife tugira omwagana nga yetugira ku buliri bwe yesiba mu omuguwa wansi yata ufa aboneka yasamba ufa then yasigala ku muguwa kiboneka alwirewo okubanga tanyise n'okwononeka omulanga ali kuvunda emikono gyazimba yakyuka yena ng'omuntu alwirewo nga mufu so neighbor ife ono wainumaawo abalenga ayina ebintu byeyekolakolanga nga omutwe guno agutamu ku daayi byabakazi ebyo cutex biki ate aboneka abairemu ku ndowooza viza gyavubuka gino egy'okukozesa ebiragalalagala so abaire ngaawo kuno obwana bwe nze nga neighbor ngeri yendi ku mayumba nga mukaaga njiro kitegeera nga abaana babatoolawo kubanga mukyala yali yajja kuluya kuyiya ku kasente ndowooza famire era nga waabaamu akasente aba mukya mufiino ng'era atuuka n'okweta ati nga yamugayiga teryandayi so njiro okuwulira kuno baneighbor abamuli okumbi nga bakoba ati omukazi aba yalekera omuweereza akasente oba olyawo nekyamuviirireko obusungu okwetoola mu bulamu bw'ensi kyamukisa mulungi nti abaana babaire bavaawo ndowooza ku bantu baibwe kuli gwe yabatwala so yaba nga asigaye munumba yenka era yasobola okweyigala yeetaaku akakuufulu yeeyita kuba nze kamwe akoogera nga ndi walaniki amaini fo tumenya enumba twamwagaana ku buliri nga mu kisenge olimu obuliri bwa mirundi ebiri esaidi abaire nga yayalayo bulungi obuliri bwe ndowooza abaana be babe batenduka esaidi yena yatenduka so ebisumuzo bye yayigalawo yabita ku buliri obundi yetugira ku buliri obundi ekyensobola okukobera neighbor waife kitalo ino kitalo abaana bombaire embaidi nimwe nembaire emwidi abalese mu mbeera mbi kuba abaana mami waibwe buyazirawo so tusaba Katonda amusonyiwe ebyamusobako ebikolwa nga bino by'abantu okwetuga mu kitundu ky'eigulusa kibere kitya ebitundu byaife bino kyembaire ndidikuuku nti kisobola okuba nti bano abatwidyemu nate nabaije n'emize egy'okwetuga kubanga neighbor ono alwirewo aye yatugula mu bugule ife tuli bataka baako yatugula mu bugule aye bantu baife tubaye tukaali kufuna bikanga bamodulo ife ekibaye kituyita mabaale gaife emirimu gye tukola nagatera otugwaku ate tuba tuli mu kweyiya kasente so ekikanga bakino ekyokwetuga kiyakaine era nga abantu abatuuze baigulusa kitukubyemu kuwala kubanga tulwire okubona ku kigambo omulambo gwakwetuga kyensobola okukobera so polisi mugitegeezeza polisi chairman agireyo era nze nsigaire nga ndikuuma ebintu by'omuntu ono ku ground ngeri yetumenyeewo nsigaire nga ndiwo ku mulyango tomana abantu olowooza oti baidye kwiruukirira nga ate baidye kutwala n'ebindi kubanga abalina ebintu bye munumba mativi mawufa bityo so nze nsigaire nga ndikuuma chairman ajja ku polisi era aize yalutegeeza nti polisi ana yona eri kuyita omwanulayo ku muguwa yali amaze ebbanga nga takamuweereza era ng'obwavu baire bungi so tukwogera ku niba oba oli awo batukobere kitalo ino sebo so tukobere ku mumbitegera mutyanga abataka nti muneimwe ali munumba mufu lubaire sawa dibaire nga munana eda leero nga njire mu tawuni ku mulimo gye nkolera mbaire ndi awo nga omupangisa wange ankubira akasimu mama Sharom nti muna oli eyo baba Birivu aye neighbor baba Subati bamwagaine munumba nga yetuze era okumubona kivuirire ku masanalaze gabaire akozesa nga tigali mu makubo matuufu buti amasanalaze aba UEDCL baidye okulondola amasanalaze ago batuuka nga akozesa amasanalaze agatali mitendera mirungi nga kuliko ekiwaaya yeetaaku bwete buti batuuse baida babona waya weviira bagirondoola nga teri mu makubo malungi bagitoolaku bwe bagitoireku bayenda okubona ni mwene numba mu kwenda obona mwene numba we baidiire ku numba bakonkona kuba naye bamukobya ati alimu bwe bagezaako okonkona enumba ng'ezira kigula mu kukonkona awo bawulira oti kivundu buti n'owamasanze n'okoba ati aye gwe muliko b'okonkona alimu
bano ko bati ali mwayi tiyeigula kuba nze ina ibawe wano nakudigeze nga tiyeigula ng'asiba mu nnumba omwo ng'aboneka oti alimu ku stress oluvannyuma n'olwa mukyala we okuva bwe yajja ku luya munsi d'Abawarabu anonye kasente abeere nga aba mu bunyinkaavu ino nga takategerekeka. Kiyinza okuba n'ekyensonga kubanga omukyala oyo tuwulira kuba byambu aboneka yamusindikira ku akasente mu kutandika ono yagulanga opolotipoloti yazimbanga n'obuyumba nga bw'oli kubona eda ennumba akiboneka ebifaananyi oba tibyasanusa mwagalwa we. Obuyumba buyazimba nga tibwasanusa kusinza ku sente damuwa. Kiboneka yamusala kuki obuyambi buti kiboneka n'ebimu ku bye tusuubiriza nti nebiviirire ku neighbor waife babasi bati okuva mu bwire bwensi okweta ku muguwa. Kasooka mukyala we ajja kuliya mwabaire abagano n'abaana bwe kiri ssebo. Baana nga bameka? Baana babiri. Babe bawangalawo batya? Baire babaawunga naye ekyokulya era ng'okusoma omwaka ogwo guwaire basomeire wano ku Godies Masewale ku maini Kigulwawo ng'ojja mu tawuni. Aye buti mu kiwummulo kino abaana tibaize. Olw'embeera okubona nga Erika Dambala bale bamukubiraku abako ayogera ebigambo ati ndi kujja mu America kodi nze namala biki so omutwe nga gulaga nti oba guli kuko obuzibu olwa stress eningi omukyala we obutamwirira. So aye mu kiseera kye bali bamuweereza mu akasente enesa yali etya yali edyemu ku amalala nga akasente mukyala we yamuweerezanga okuva e Saudi okukola mu projects omuvubuka embeera abeire nga ali atya nga ali mu ku amalala. Embeera ebeire nga yakuvimbamu ng'era n'amaina yeetaako omugagga embwa y'omugagga teryantula ng'avimbera tikitoko y'akawunti we munaagibona obona omuntu weiswaga omutwe ng'agusala misono gyene so embeera eboneka yamukalubiira ino okutuuka omufunza paka ku mbeera eyo. Esebo kale bambi toyanziza oyo n'omu ku baana ebbanga agezaako okutukobera ku kikangabwa. Kale tukajja amaiso n'okwogeraku ku n'abantu ab'endawulo so tukobere kuku ku muliraano awo naafiire iwe okitegeera otya? Omusaadde oyo weinuma oba mu January yatandika osala enviiri kale nga tituditegeera nga yeeta kodi bukambwe kodi mbwa yateiga kodi mbwa ya mugaga kale tesese mandaji yaidamu amalala. Twalowooza tuti oba ajja kutabuka kubanga n'ebigambo byayogera mbu ajja America alijawa twakola kitwaba era nga tumuwa emmere buki buli lunaku aye ife yatukoba tulekere omuwaki omukazi we yajjaira oba nga ni covid ekaali tandika awo ng'afumbira n'abaana be ng'ali nabo twali twankatandika omuwa emmere nga bamutwere ku abaana mu holiday. Abaana bwe tebajjawa abaw'omukazi bamutwala. So tuwulira nti omukazi abandi atya akali kuliya abandi ati yaira omukazi yaira oba akali kuliya? Titulidde kituufu aye batukoba ati akali kuluya. So tukobere kuku wano mwona akudire mala afu embeera ebeera etya nga yebisabisa atya? Abeire tafuluma munomba ng'era niwe tumutwalira emmere tumutwalira muki munomba aye ng'asiba nga yeebwise nga tiyebwikula ng'ekimufulumya kunaaba ng'eirayo munomba nga tafuluma nga timulwaire nti oba ajja mu idwaliro nga tajja mu idwaliro jasi twamugulira ku Makerenda galusana sirapu. So mbwali wakuba oti oyabakuba ati mulekere kundeetera mmere? Yatukoba ati mulekere okundeetera emmere n'ebintu bimwe biri eno mukole kimwe bitwale mube nabyo. Fena twabitoolayo yakoba ati tulekere mu mmere era nga niwe tugitwala tagirya. Ono omutegeera otya afiire? Mutegeera nga neighbor. So baali bawangala batali mukazi we ng'akali kujja kuliya? Baali nga bawangala mukazi nga wazabuzi wona nabwaliwo ng'omukazi ajjire kuliya we yatuuka eyo oba omutima gwekyusa yakyawa omusaada. Ali okusooka omukyala yaweerezanga ssente? Yamuweerezanga kyetunaakoba kubanga ebisinga obu kisobola kwogera mwene omugenzi mwene n'abeera abidde. Era nga azimbazimba obuyumba buno buli wano? Abeere mukozi azira buzibu. So n'omusaada embeera naye okweyina mmere etandika li?
N'embeera y'okwenamira etandise January. Tandise January abaana we bajja mu kuwummula ng'alisuubira abaana okwira obubaka bwava ebuko nti abaana tibakaira biki omukazi yamusindikira obubaka titakaali kiraasi ebigambo byaliwo bingi obuzibu obwokwe bwaviire okuba nga atuuka mu mbeera eyo era alina omuntu gwe yakubiraku esimu wabisawo nga wiikisi ndala ku 2 yamukubanga eby'omwana ati koodi abaana abo bange koodi biki namuwulira munumba ng'ali kwogera era essaawa daalida kunkyo nga teggulu obuzibu bwona beerebwa abaana abeera ayendaina abaana be aye kumutoolaku abaana okuviireko obuzibu obwo. So omukyala asobola okuba nga akaali kuliyo oba nga yayira mu ndowooza nti alikuba ati yeeyira ife tulowooza ti akaali kwira famire y'omukazi neyanona abaana tukaali kufuna kituufu aye nga famire y'omukazi neyanona abaana. So kasooka mu kiseera omukazi yali aweerezanga ssente ng'aweereza omwami ono ssente okuzimbazimbawo ono yafunamuku amalala mpulire mbu yali yatandika okwetayeta ebintu bino okutandika okweta bino ebyamaina bidio wano duuzi wama mu January ng'obwongo buli kukyaminga lw'abaana duuzi wano byamalala bidio duuzi wano. So leero bamwagaine nga ali munumba mufunga yetuze awo inuma awo ngaimwe bomulirano tukabere signs diraga nti mulimu omuntu yafa munumba omu wabenga tiwawona wabere wazira buzibu bona ayi mwene nayenza okutegeeza ekiri okubanga n'olweddo twatemeko ku barazaawo ninze mwene nabeirewo ku muluyaalu ayi katonda ati mwene ensowera ngani anti mwene atukwese mwene yatukweka itegeeza mwene abeera atukwekweserewo amasanaze n'atutegeeza nti yeetuga tinguti wa masanaze sageza ndi kamaze muno omwezi nga nti balo budi beere daka musalundi daka kuliya daka nga tusobola kutegera kituufu ayi mwene nayenza otulaga ndowooza nga akooye